Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong joga National People's Party uba Hamlet Son Doling ubolong ru menteri bariam joga sarkar jela ulong bagi Paidbah joga Mylliem Constituency kidegi Stad padai maki ban sa ay rai yanu ban penjob hakajing kran bigala pathai kubuar de malabdap ban thap kerteng hakmat returning officer hak hendro trik urum phang arajar ar fulai uba Hamlet Son Doling ulong bagi Paidbah ki sepet bakin sebisar ki kam ki baulah tre lasan senam kenti kumu MLA jongani ko constituency nagbentawan onra yakaroi bat kapar victory sign hadirin bagi Paidbah jong Mylliem la pejabnya siapa arja bahwa kembali ke port masuk bahwa arstem betul betul COVID-19 Rewala lais yang yo kapor rega tristom kumat Paidbah expect ba roi kapar development mandak sekarwan la persang la kapor juga bana development per malak kita jadi lagi kam Kiba Paidbah i yang jenterkam juga ban baru pulang ba dia bagi Paidbah i ya ke julong ya ke borom akor juga kedan gamar ti bagi Paidbah kita ya ke kesan jadi tan jentren pula dan jentren desperate no marhab kedoi dari Paidbah juga Mylliem suci budget yang beriau belum Mylliem umdai perlu lende umdai kontrak dari Paidbah juga Mylliem budget Paidbah juga Mylliem suci kedai Mylliem menang ke Stad dan juga nam taka away juga stok tahu jangki keju ke jengkesan bagi hanga syariah kita puskan